Lepi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san mentang Shillong. Ladaka KHADC kampen snap entur ki Peit na arkuai Shillong sya office KHADC. Ngat katrok kit kinja hakti ki bulet nompo. Shongkun karaki silver jubilee ke Reverend Sister Sonia Hasin Mary's Convent. But IT work order SRWP Nailur bonds aim syakakur sokwai bat mendok. Bat mentangin pa syaki Khubor bakampanya. Kasur ki Peit lingba ke JAC nalai teli ki polling station ki bakentup ya kemise maus mai bat langdong dai ha ke jingelang Peit ke baar ke belalong hapok ke shnong nong mise Mountain Road Civil Subdivision West Khasi Hills District ha ke arpuai terik Nailur kalapin sawa jambiang banyai persya ya ke jing penrung jubor ya ki arpuai teli ki shnong ki bahap ha ki te ki lai teli ki polling station Sharamrai Jerngam constituency ki bajudan barok syikata ha Mountain Road constituency ha ki election MDC. Ha kini ke jingelang bon ni kinongren kila persya e ke jing penhap jubor ke selection committee klem das ngap e ke sur jeng ki Peit. Ha ke jingelang Peit mentagas ngi kiseng bahalang ni kini kithan kila bo e ke jing keli e ki MDC bat MLA na kini kithan. Hatu don ayu shalendet jong jing ngap menti jeng ki halor kini ke jing dawa ba syong nia jeng ki Peit ni ki arpoi teli ki shnong. Ki Peit ha kini ke jingelang kila penpau ye jing ngau diaw bat jing ngau si syikat dai e halor ke jing e do not ke KHADC ban wan ra biang ye ki arpuai teli ki shnong ha ki lai teli ke polling station Khuborjylla barosh kata. Kinoyalam ke JAC ne kini ki lai teli ke polling station kila penher de ke jing tho la arsin arwat bat kile kenduru markmat ye chairman ke selection committee ba PNCA. Ha kini ke jingelang Peit larai baladaka KHADC kam sngam ki Peit kinwan tur sya office KHADC ha Shillong bandawa ban penne ki arpuai teli ki shnong ha ki lai teli ki polling station Khuborjylla barosh kata. Kong ay aswa bangan ay jingkren ngakwa ban yos ngaw ya kasur jo phi Peit la phikwa hamau chunrut ne phikwa sharamrai lada phikwa hamau chunrut ya pertalang banga laisin lewat nganong mga penne yangi pinong hamau chunrut penne yangi Hamau Sindrut, penne yangi Hamau Sindrut, penne yangi Hamau Sindrut. kublai sibun nukong sabe nusngo ban ai kublai ya ki nongyalam jong ka JC ki ruramba ki soda ki sekretari jong ki appointment ki snong bat kabakongsan e nga ai ki kublai kabakarpang ya ki Peit nong snong jong ki appointment ki snong ki balami samadan na kabanta ka jingkia jingson jong ki kun kiti bat na kabanta ka pateng ba kabansawan ka jongi nakaliang jongi ka seng KSU nong tai setni harakat ka KSU nong misai ere unit ngila yamer layatir bat layatai saniba bat ngila yakut pami syakmat man ay ka jingkasan ka bapura ya ka JC ngikloy man ay ka jingkasan ya ka JC la kano Khubor ka ba pidon kam bat ngikloy ban mi syamanan lada pidon kam ban mi syamanan lengba ka nay ka Khubor nga pa ka Khubor ka basay siya ka district council lengba ba Panyaj sim badai UCM bat kumjuru ba PNCM ubadai kli ya ka selection committee ba siyo ba ban sngap ya ka ei ka ba ki Peit ki kwa bat ya ka ei ka sur ka ba Peit upan siyo shapi ka JAC niya dolang na du pasdang nila lekmi support district council nila ya kadu yo ba PNCM ka Khubor na ba PNCM ka long ba ngin sara haka isi bat nakaleng ka jongi nipa ka Khubor bat kamisay ka bakler sa ka district council lengbaw ba piercing ba anay penbig bat anay penslam yingi siyo ba panmi ya ka surjopi harakat kijito ba ya ki akwai ki kishnong ki panne biang ha mau surut kata kadai ka Khubor ka ba
Syai bat kabakler naka KSU bat nakaliang kejongi ni kloy ban mi madan bat ni kloy ban ya ton batang la ka JC kachim da kino kisinjang bat nakaliang kejongi ni lalong kibalakhe ban mi shamadan lada JKK Kipulit ke ribhoy haka arpoi terik Nailur kila yok bat kemie ke wega trok hanong po ke bakit kendai kilu kenja kat ba kadang hiar syagwati. Hadin bikila yok ke jingtip batikena negi sentiat ya keni ke trok lapen abshrip ya keni ke kali hanong po. Keni ke trok ke don new registration number NL0RN Riu Lai Not. Habala talasi lalap kemba kendai kilu kenja bala song bah haki plastik na keni ke kali. Mardor ki pulit kila kem yu nongnya bade katrok ban penong ye kecing tokit ki babenya ban tip ya ubriu batep yu niu kenja bat shanu niu nongnya utmu ban penhap yu. Ya ka kaliru lara syatanat nongpo tat haduk ban dadep lut kecing tokit kat kum ki kendon ai ki beade bat keni ka kam be ai. Good afternoon. Today we got a source information that one truck is carrying some contraband substances. On receiving the information, we have put up a NAKA checking both in Unsning and in Nongpo. So during the NAKA checking, we have intercepted one truck bearing registration number NL02N2630, and one person was detained by the name Geramsha Boro. He is the driver of the truck. And on checking from the truck, we have recovered 9 kg of ganja, and the formalities are being done by our staff, and the truck has been seized and the driver is arrested. Reverend Sister Sonia Chaku na kaseng Reunion RNDM balajutip Peit kum ki sister na St. Mary's Convent Kalaraki kejingdap arpusan snem ha kejinglong reuniam jongka profession silver jubilee ha ka arpoi terik Nailur da kejing shongshit bat jingkemen kabakra. Ya kini kejing raki silver jubilee jongka Reverend Sister Sonia Chaku RNDM la pelong ha St. Mary's Convent lain kra Shillong da kemas bakoi balapin menta do most Reverend Archbishop Victor Lingdo bat la sinran lang de kisoblei Reverend Padar Jivan Lakra Vice Provincial Salesian Shillong Province Reverend Padar Saji Rector ke Donbosco Technical School berkiwe ki Padar ke belapoi lang hakini gesngi bakemen jong ke Reverend Sister Sonia. Hakas ning ke kraw hakini ke jingle niam Archbishop ulanyau tangi ki mati babha jong ni ke reuniam ke belapin I dalaki nuksa klem de tingkai la kapor bat kabor ban yerap iki bedon kam ha kenu ke klip mat. Kedai shisha ke nuksa bakinsai ke bakaan na tulong dok nut jong ke reuniam beriu belai ulaong. Kahol jong St. Mary's School kala shlei di kiba 8 bathon jong kani reuniam kiba wan banduai kerpang na kebenta jong ka ha kani kesngi bakraw kabanyai sa kan mau shi jing em habalakut ke jing niam lapen bot sada ke jing ot ya silver jubilee cake bat ki cultural program. Today we gathered here to celebrate a remarkable milestone in the life of Sister Sonia Chaku, her silver jubilee, marking 25 years of dedicated service to God and to His people. Congratulations to you, dear Sister Sonia. Let us put our hands together once more. Before we entered the hall, I met one of your students. I asked, how is the Sonia? She just said, she said she's the best. And then also before entering, I met another teacher, one of the teachers here. I asked, how is that Sonia? Very good. That means you are really exceptionally good. So as we reflect on your journey, we see a life that truly symbolizes the virtues of faithful servant. One of whose every action is testament to your deep love for God and commitment to your mission. You have so many qualities, just now read by Sister Philo. Too many, some priests are falling asleep already. So today I mentioned few of them to remind
that you are a very unique person. Only few I will mention, others will mention by your own community and others who join you today. First, you are God-fearing and prayerful. Sister Sonia, you are really your deep success because you always unite with God. You have made God center of your life, and you are deep rooted with Jesus. That is why you are very happy, always cheerful, and also successful in your work, because you believe in Jesus, who said, without me you can do nothing, but with me you can do everything. Secondly, because you love God, you love also others. You are very sensitive to the needs of others. Everybody knows that. You are very unique. You love God, you love the people. You are not only love, you are very sensitive to the needs of others. So many they are in need of the helping hand. You never reject. You always embrace, help, encourage, advise, and keep Lord of your support. Thank you so much for such a wonderful quality you have. Third, we are very missionary minded and visionary. We have heard your life history. Wherever you are sent, you are very, very missionary minded. You love God, you preach the kingdom of God, you love the communities, you love the students, you love everyone. Shows that who is a missionary, the one who loves. Uba Mirul Bonds Im MLA Kanong Po Rengkat Uba Balajit Rani MDC kilalit sa artali kisnong bani kendo ikinong ilam kakur sokwai hakasnong umtham bar kakur lingdo hasnong sari khushi kibahap hakarat marngar. Kajing temu jo gani kajing let ya kendo kalong ban IT ka work order mar arlak tingka na ka scheme SRWP ban chnai ka kudambo tiar lani ka storeroom jong kakur. Long banyaram evarum khalai tli ko te namar kidam khalai tli bagi pendep sin pendep agaju ko por ni namla and ring ya face wise mandak snem ku mandak sni ni dan pendep e kur so khwai ba de kur londo ba hal kiwi ki snem ki banwan ngel sang pendep se kiwi ki kur ki badan apo jong kaneka jaka boro khalai tli kur ki badan ni senang pendep kawe den kawe na ki jingarap ki bokher ki bani dan banyarap kat kum ki jingdal kam di jongpi ning ta kadau ha bangi yo e kan kala banwan kumni kat no ngidap di dokumen ka bakrau ha ka ba ya ki ki bangi la persang ban kren ha ki pon ki bladep yo ban pun urlong ye ki bat satowi kaman ha ka bede bat ki jingdal kam ki bai ba robot menai la kren di subhang ai da bijing top apa dia buat kita jaka ban lem ha yang ban lem hai itu kan jaka ban lem nyam lem kom lang ke ya gadur jom kan fencing ne gadur jom kan apa itu kan sai da application ang babantah po jom kan ikan nomor bantah ada sir mana ai di ngarap di atau bedi ban senai ya kan storehouse mana da yin yo ban utiar putar lagi betul yo ban penhar ini da yin sat kalau TV dan marganya ban long kum ni ban original lah kene kom ban le eksperimen ye tekan long hikum ni jadi kita kenal bagian yo ban tembian ni gini dan kam di jumpi bat bahasa kabedi begini ke application ke pinang top mentang Kaseng NPP mau kerwat blok haka arpway trik Nailur arjar arpusau kalau pelong ye kejingelang mau kerwat dorbar hall na kebenta banjid ukur tong ban ye kun haka election MDC ke ban Selong Shen.
Dakaway kasur, layarai ban penyeng biang yoba karena sok syang kumukortong ke NPP na mau kerwat konstituensi. Uni orang ba udah UMDC berminta nak kini ke konstituensi. Hakini ke Jylla la don lang uba HS Ding Dok Working President NPP Southwest Khasi Hills District, uba Pinong Seat President NPP mau kerwat Block Unit, uba Sylvester Imli Secretary NPP Block Unit, uba Enbin Karaswai MDC Berim. Meeting di Borok Kuwait naduk ke special executive committee ke Beralong Kamensua bar ke Babenta bar Nagawai ke Jumut di kalau kumtu kemangilai untuk presiden bagi kandidat Kamensua yang kampot di Nagawenta ke nega election MDC dengan kesian barok yang sidik ke MDC lagu MDC Babenta karena saja bar Nagaliang jongi kalau kiapir barok ki barlok no kerja lembak juga parti badon haparo kidong lah kalau hadong wan hadong khasi hadong oblan hagini gedong deng bagi nong dai ban pediang dia gitu ki Khubor anong ba ke parti NPP kamlong ke parti ke parti NPP kalau parti basni parti NPP kalau syakri nak minta kadong tan berkamtam ke development ke bawan mentah kan kadong tan ke jongi ni iba kadon apa long ba crowd bar tip kita baro ke kita bor ke bah klidu ke kita jongu presiden jongi ba presiden tinsong ibala le bor ba ini kam development kam tam ka surok road project bobot bagi semi rim tak bobot gibala kampan pha din margata ngidang ke dikermen pada hiding digikam ke bagi ni noyalam ke parti lale ba kemarantien ba insiyo ya ke jingjob ha ketika election wat lah pedeng ke jingong joki briu bakalong dakumai ndai kemartien bagi don ke jing kermen namar ba ngini atre sirhem naga benta ke ke parti benang tadi kita kini kita buat so ko Badak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu pine syambiang Khuborjylla.